Kehima Israel kapat arliang hagapor jo Rehoboam ukonu Solomon. Kejat Juda bat kejat Benjamin kebot jo Rehoboam ukonu Solomon. Kat bagi shipojat kibot ya u Jeroboam ukon jo Nebat. U Rehoboam ukonu Solomon usun syar ha Juda ha kanongba Jerusalem. U Jeroboam usun syar na syapang syatay jong hima Israel kabadena Samaria usun syar ikon Israel. Now nado ni gapor ke hima Israel kapat arliang but kidon bon gis em ke behar pateng us em Israel ngin sedang naga kitab Jeroboam us em Israel bonokong hadin jong Solomon uday u Jeroboam ukon jong Solomon pat uday naga hima Juda u gerteng u Rehoboam us em baar jong ke hima Israel uday u Nadab us em baar jong hima Juda pat buan naga lan jong Solomon na lan u Rehoboam uday u Abijah us em balai jong hima Israel uday u Basha us em balai jong hima Juda de u Asa us em basau jong hima Israel de u Ela us em basau jong hima Juda de u Jehoshaphat us em basan jong hima Israel de u Simri us em basan jong hima Juda de u Jehoram us em benriu jong hima Israel de u Omri us em benriu jong hima Israel de u Ahazaya status em Juda us em bahnyau jong hima Israel de u Ahab us em bahnyau jong hima Juda de ga Athalia us em bapra jong hima Israel de u Ahasaya us em bapra jong hima Juda de u Joash us em bakhandai jong hima Israel de Joram us em bakhandai jong hima Juda de u Amasaya kumne ter pin pule pin lap yekine gis em na ki is em Israel ki don khat khandai ngot us em ba khat pra ba phat khat khandai ngan shpre tang sikine ki last tu kis em ba khat do jong hima Israel de us em peka ta khat pra ke hima Juda ba khat pra de u Jehoiakim ba khat khandai us em ulas em jong hima Israel de u Hosea na ta ba khat khandai jong hima Juda de Jehoiakim but uba arpo de Zedekiah. So ke hima Israel kedon arbanta gwe gede Israel syapang syate lam mengi jogri Israel gwe pat kedon syapang syate lam mengi jogri Israel bade ke Juda la khode Juda but ke Jerusalem kedon se Juda. So ke Bible ke ong baro gis em lajan baro bon gis em bon majority gis em ke bot ya ke wan na kalan kis em Israel kidai kis em ke bot ya ke denjat jong Jeroboam Jeroboam de bro laptop ubasnai blaithau baru pelong ikon Israel bikin ya laptop bikin ya geding ban kenya gi khon jiki ban mane yo blaibal ka Bible ko ong pun gini gis em ke bot ya ke denjat jong em Jeroboam ngin ngan sepen ipi kendiat akan nong basipo jong kitab em ke baar ladang ilek pan pulai gini ke penlap badon dan sidang git khot ke bakumne ke batai ke pelong ikon ke kini gis em ke bot ik denjat jong Jeroboam ngan sepen ipi yo Jehu Bible ko ong Jehu le ayu une u la
Syam sumari gi an ke hukum jo blay Syam bot yo blay de gadon jo waro Syam ta kenria no nagi pop jong Jeroboam ba pelong i khon Israel bakin le pop so ge pop jong Jeroboam khon ne bat to ge pop china blay thau hadan bat Bethel baki ka ba pelong i khon Israel bakim lech sha temple kim lech sha Jerusalem ban mani blay ta ge pop ka ba khrau ha Israel ki mani blay hadan ki mani blay Bethel ki bot igi lenti jong Jeroboam u khon jong nebat na os pani pi sakawai ngi lai ban puli ko long ba khat lai ke khot ka ba ar ko ong une de Jehoahaz mosim une ro u le pop pasha yu blay but u bot ya ka pop jong u Jeroboam u khon jong nebat ka ba polong igi Israel bakin le pop but Syam kenria naglenti jong Jeroboam ngili ban puli je gawai ka banta haga khot nong bakhat lahi khot bakhat wei kong Syam la kenria nagi pop ki bo Jeroboam lo le khon jong no bat ka ba polong i khon Israel bakin le pop ngili mentai ko nong bakhat san ban pani pi ka rukom im jingi khon Israel jong kis em Israel namar da kis em ke bilam ye kibri bakini le pop kono ba khat saw ga khot ga khat san kene ga dei por jong em Jeroboam ro ule psha yublay ule pop psha yublay bat Syam kan ria no nagi pop jong Jeroboam u khon jong no bat ne bat ka polong khon Israel bakin le pop kono ba khat san khot khat khandai de em Zakaria uro le pop persha yublay khot ba khandai kum gi khpa jo hi Syam la kan ria no nagi pop jong Jeroboam khon jong nebat ka polong khon Israel bikin yele pop nang ta ka de khot ba khat pra ko ong one dus em Manahem ura le ge basniu khma do trai bat Syam kan ria no nagi pop jong Jeroboam khon nebat ka polong khon Israel bikin le pop khot arba sa ko ong one dus Josem Syam kan ria no nagalenti jong Jeroboam nagi pop jong Jeroboam ka ba ukhono nebat ka ba polong khon Israel bakin yele pop ka de khot ka ba ro pra no de sem peka ka babel ko ong Syam la kan ria no ule ye besniu khot aro pra ule ye besniu khmar trai bat Syam kan ria nagi pop jong Jeroboam ukhono nebat nagi ba polong khon Israel bakin le pop Kitab kumini git khot hagi kitab seem benokong kitab seem baar namar ki seem Israel baro khot ki bot lajan baro khot ki bot iglenti jong Jeroboam ban mani blay thau ban mani blay bak de hakka por jong seem Israel ubakerteng peka ne deu last tu seem last nagi baar so sorry ubaar nagi last de kong pong ne to de hakka por jong ne peka uwanus em Wais em jong hima Assyria. Unius em begerteng utiklat Pileser. Ngai tep to nam to ngam te. Hagat khor bar khanda hagi sngi jong pekaus em Israel. Uwan utiklat Pileser us em Assyria bat u la ring yaki Israel sha Assyria. U la ring maraw yaki Israel Syria uluwan syaga shnong Kedesh shnong Hazor Gilead ke Galilee bat ke region inap thali bat rongno yaki sha Assyria baru host ya dus e mukhadu jong hima Israel la rongno yaki bat de hegelong ba khan nyaw kata hagas por jo peka de jing rong ko kong hegelong ba khan nyaw kedai jirong ba ar jong em Assyria ba la ring hagas jing sar ba khanda jong em Hosea us em Assyria la ring maraw la ring no yak la kurup yak Samaria ba la ring yau Israel sha Assyria ba la bo iki bakin shongkin sa hala habor hakawa Gozan bat kanong ba ha kinong ba jong kinong meat so ka story jong ke hima Israel ke kut hagane gol nong bana do nong bakhat pra kitab sem kare ke khana chpang ke hima Juda
kata kamut pakam don hima Juda na do kitab se no bahar no kadon behi hare kadang ngidang yo i hima Israel bakadang ne hadu nega lenong de hadu kan hadin bos e Assyria wan rong no e kon Israel Syria Assyria mentang ke besar datang ke hima Juda ngilai ban pule ye kene na kalong bakhat nyau ke e pop ke pelong ya ke hima Israel bahkan pra bahkan jod bahkan do kandam de ga pop jong ke jing mane blai thau ke dekhot khan riu ko ong namar baki mane ki wepat ki blai ki shnadur blai thau bat ki mane yo ye ki blai jong ke beneng bat ki mane ye ki blai jong ki beneng mot blai thau bat ki mane rukum yo blai ba ta de dekhot khan riu bat Bible ko ong dekhot khat pra blai lubitar yo ye ki Israel walaupun kan ria ki ne khmat jo umdon weiru besar lai tang ka jat Juda so ke besar de ke jat Juda na dol no khat pra ke de story de ke khanas pang ke hima Juda but philap hang tu baro khoi ke batai pang tu kam de pang jangi kitab se mero ke de pang story pang de sem bat ke sesar jong kitu ke sem ki khon ra ke por jong ki now na dol no khat pra ter dol no khat do jong kitab sem ba ar udon wes em bekertemu Jeho yakin Yone hak por sesar us em Jeho yakin wan us em Babylon bekertemu Nebukadnezar bala rong mrau la rong no ye ke Jerusalem ye ke Juda wan penjot ye ke temple penjot ye ke Jerusalem bala ring no ye ke Juda sha Babylon bade habakum gene ke por piyo i bo Jeremiah udon habakum gene por so ba pipule gitu ki prophet kino tulpa ke Bible Isaiah Jeremiah kini gidon ke por jong kitab seim so nganong pimne ke Bible si sen kut ke story jong ki jiu si sen kut ke kut hage kitab seim dari pesungu thok tangkan ni kan yarap hai pi ban shempang ye ke testament berim ke story jong ki jiu ke kut ha ke kitab seim ke kitab Daniel ke kitab kebala thok sha Babylon hadin jong ke jing sha rimrau jong ki penipi kendiat chpang we Isaiah udon hage por jing is em dala de yu thok kitab Isaiah nong ban nongkong dekhot ke banongkong ke jing yo ipau jong Isaiah khun jong Amas ye ke bol yo i chpang ga Juda bat Jerusalem hage singi jong Isaiah chpang ga Juda mdei chpang Samaria ni mdei chpang Israel mo hagani dekhot ka ong chpang ga Juda hagi singi jong kis em Usaya u Jotham Ahaz baru Hezekiah kis em Juda mdei kis em Israel mdei kis em Juda so Isaiah don hagatu kitab em Jeremiah don kitab em bon kitogi no tulpa haga Bible pi kidon kitab em so nata dang o pi sisen kod ke kod kitab em la pipule Bible ke Bible ke kod kitab em sisen kod so hadin jong kajing ringmrau ye ke Juda sha Babylon hadin katu kan di postname nyo postname mu Jeremiah thok pin sawan thai pat sini tengi lapat hadin ke jing yap Nebukadnezar hadin jong ke jing kelon jong hima Babylon us in Persia u ai ye ka u ai bor ye kon Israel ye gi Juda bakin lej pai pat sha Jerusalem ban tei pat ye ke temple